Kako napraviti na brzinu čokoladnu poslasticu od badema i koronfleksa? Propržite oko 3 minuta 40 g susam. Na laganoj temperaturi rastopite 200 g čokolade, 60 g maslaca ili margarina, dodati 120 g meda. Kada se sve to rastopi i sjedini, dodajte 90 g pečenih mlevenih badema, lešnika. Možete dodati sušene brusnice, sušene višnje, po želji. Dodati susan koji smo propržili na tiganu. Promešajte i na kraju dodajte 130 g koronfleksa i sve to lepo promešajte i sjedinite na laganoj temperaturi. Sipajte u korpice i ostavite da se prohladi.